Assalamualaikum dan selamat pagi. Rabu di Kulim, semalam di Shah Alam. Nak sambung perkongsian tentang sebagai suami dan juga sebagai ayah. Sebagai ayah suami ni, bagi saya, kita kena jujur pada diri sendiri sebelum kita boleh jujur kepada anak dan juga isteri kita lah, anak-anak kita. Bagi saya sebagai seorang suami atau ayah ni, saya tak perlu untuk supaya sentiasa menjadi seorang yang superhero lah. Maksudnya semuanya saya boleh sediakan secara sempurna. Saya tak boleh jadi superhero. Terutamanya dari segi melibatkan keuangan lah. Keuangan ni, cara saya lebih make it very transparent to my family, even my mom, my wife, and then my children. They must understand my financial punya conditions, okay? Where am I? Apa yang saya mampu, apa yang saya tak mampu. I always made it very clear to them apa yang saya boleh, apa yang saya tak boleh. Jadi mereka kena ada certain expectation tentang kemampuan saya lah. Itu cara saya. Okay. I made it very transparent. Contoh, my wife, she knows exactly how much I earn. She knows exactly where I spend my money. She knows exactly when I don't have money. She knows exactly when I have money. So it's very transparent. Similar to my children. Okay. Mereka tahu bila kalau apa perkara yang dia akan minta, saya akan dapat. Kita akan dapat. Saya boleh bagi instantly. Contohnya yang saya akan bagi instantly, saya akan the best ialah when it come to education punya masalah ataupun perkara-perkara sekolah, pelajaran, memang saya akan boleh bagi instantly. Okay, nak beli buku, okay, so kita beli. Itu perkara yang saya takkan ada tolerance lah. Saya akan cuba sediakan sebaik mungkin. Tapi perkara lain yang bukan macam keperluan ni, bukan keperluan, macam outing, hiburan dan sebagainya kan, itu saya akan tengok keadaan, bergantung pada they know that. So jadi sebagai seorang ayah, saya tak perlu tertekan untuk providing everything yang semua yang isteri dan anak-anak saya nak. Tapi saya akan pastikan mereka dapat apa yang mereka perlukan. Keperluan mereka saya akan penuhi. Tapi kehendak mereka perlu faham ada masa mereka boleh dapat, ada masa mereka tak boleh dapat. Okay. So macam itulah. So sebagai ayah, saya tak perlu jadi seorang superhero. Adalah minggu lepas saya ada sembang dengan seorang orang muda lah. Okay. Saya sembang pasal lah. Saya sembang kan pasal macam mana, okay? Macam mana tak sembang pasal keuangan. Saya kata kat dia, saya dah tak ada kredit card. Okay. Dah almost 20 years dah saya tak ada kredit card. Oh, dia kata macam, betul ke bang? Saya pernah ada credit card, tapi I learn a hard lesson. At some point saya macam out of control, but saya stop it. We stop it. Me and my wife stop it. And alhamdulillah, since then I think that was one of our best ever financial decision. We stop using credit card because tak salah tapi bagi saya ada tendency saya akan hilang kawalan. Saya stop it. Dia kata macam mana bang? Dia kata betul lah. Bila tak ada credit card ni senang je. You have money, you spend. If you don't have money, you keep quiet. Or kalau nak beli something yang tak ada lagi, save the money and then later buy. And when you buy something cash, when kita beli something cash ni, dia beli dengan tanpa string attached. Maksudnya lepas beli, kita memang peaceful, tak ada apa tertikat lah. Alhamdulillah. Tak pernah lagi lah saya situation where saya jadi macam tak ada credit card ni, semacam totally terdesak sangat. Sebab kita tahu bila tak ada credit card, kita tak ada sumber tau, tak ada sumber untuk instant punya cash. So kita lebih berhati-hati. We tend to be more prudent with our financial. Simple as that. Simple as that. So apa kita nak risau tak ada credit card? Alhamdulillah. Me and my wife tak ada credit card dah almost 20 years dah. Alhamdulillah. We managed to stop it. Okay. So that's how it is lah. So jadi seorang ayah ni, jangan kita sampai semata-mata untuk memenuhi kehendak, kehendak isteri, kehendak suami. Kita terpaksa pretend we can give everything.
And the worst thing can happen for me, I spend to meet their needs tu, ataupun kemahuan mereka tu, apa yang berhibur dan sebagainya, dengan hutang, dengan kredit card. To me lah, to me. Saya tak akan berhutang untuk memenuhi kehendak. Kehendak ni benda yang optional, boleh tangguh. Contohnya nak pergi taman tema, taman budak-budak kan suka betul. Orang yang saya kata sembang orang muda tu kan, dia kata lah, habis tu bang, kalau macam saya nak spend quality time dengan anak-anak saya bawa pergi theme park, guna credit card. Saya cakap kat dia, perlu ke? Anak-anak you tahu ke you guna credit card tu? Dia tahu ke credit card you kena hutang? Is it keperluan? Tak ada ke alternatif untuk you berhibur anak-anak you? Pergi taman je kan, pergi taman, okay? main. Tak sebenarnya kena ada theme park. Katakan sampai berhutang. For me senang je. Kalau credit card ni you can pay on time, bagus, tak ada masalah. Tapi ikut data bank negara yang saya tahulah, okay, majority credit card holders kat Malaysia ni, dia bayar minimum. Majority. Kan? So maksudnya, you spend on something that you can't afford to pay. Yet. And drag. And then bila drag tu, tengok interest berapa kan? So, itulah. Perlu ke anak-anak tahu ke macam anak-anak? Perlu ke anak-anak ni pakai barang-barang branded? Mahal. Mereka tahu ke branded apa? Siapa yang nak tunjuk sebenarnya? Kita tahu, anak-anak tak kisah pun. Macam isteri kita kan? Perlu kita ada, kena ada so-called every time kena ada big expenses, birthday dia ke, anniversary, mesti ke kita kena berhutang untuk sambut something yang special? Tak ada ke cara lain? Bagus sambut. Tapi kalau kau sampai berhutang, for me apa kejadahnya? You tak mampu dah sebenarnya. Okay? Kadang-kadang kan kita, bagi saya, kita simply kena accept yang kita ni tak mampu. Contohlah, if you buy a car lah, certain car. And then, you can pay monthly, okay, but every time nak renew insurance, pening kepala. Every time bila tiba-tiba nak tukar tayar kereta, pening kepala. Tak ready cash. Kalau every time nak renew nak maintenance, nak buat maintenance ke, pening kepala. But tak ready available cash untuk spend. For me, maintenance kereta, insurance kereta ni ialah satu keperluan asas. We know that expenses are coming. So, kalau kita hanya mampu bayar bulanan, tapi you can't afford yet untuk bayar semua tu, punya total ownership cost dia, maksudnya kita tak mampu lagi pakai kereta tu. So, tak mampu terima je lah, apa masalah je. Okay. Saya pakai kereta, lepas wife saya 6 bulan pregnant, baru mampu beli kereta. Saya renovate rumah. Okay, saya renovate rumah after, betul-betul saya buat renovation sikit lah. After almost 15-20 years bekerja. 15 years baru saya mampu renovate rumah. Cash. Saya tak buat loan, saya buat cash. Alhamdulillah, after 15 years baru saya mampu renovate rumah. For me sebab yang penting saya ada rumah. Perlu ke rumah saya nampak mewah? Tak. Okay. Sekarang kita kena accept. We can't afford lah. First accept that. Live with what we can afford. Itu cara saya. So bagi saya sebagai suami ni, it's very important saya kena transparent. Saya tak perlu jadi all the time saya ni superhero. Everything saya boleh buat surprise, okay? And then at the end of the day, saya berhutang. Buat apa? Tak mampu lah. So my wife supposed to know what I can afford, what I cannot afford. My children supposed to know, they should know, and they appreciate. So alhamdulillah, now they appreciate it. Anak-anak saya takkan minta benda-benda yang dia rasa tak perlu, dia tahu. Okay, kadang-kadang yes, sometimes bila I have some money, I surprise them. It's a good surprise. Surprise yang tak perlu berhutang lah. Okay, nak pergi vacation berhutang, nak pergi berhutang buat apa kan? Lepas tu pening kepala. Okay, tapi education anak-anak, pernah study PUBG dulu kan, anak-anak nak PUBG, yuran PUBG nak RM10 setahun, satu family pun bising. Something like that lah. So with that again, okay, as a parents, as a suami atau ayah ni, saya tak perlu jadi all the time saya ni superhero lah. Okay, I must be very honest to myself, and also I'm honest to my children, especially when it come to finance lah, financial kan, keuangan ni. Sebab ni keuangan ni akan jadi punca segala macam masalah.
With that, insyaAllah semua kita boleh jadi seorang suami yang terbaik dan jujur kepada diri sendiri sebelum kita jujur kepada isteri dan anak kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.